inyunguramagambo. Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo nanone kubana inyunguramagambo. N'umwanya makuru mu Kinyarwanda garuka kuyiriwa garukaho mu bitangazamakuru bitandukanye byandikirwa kuri murandasi ugiye kuyabagezaho nitwa Kayumba Abdara. Turaza kubabwira ko Perezida Kagame yitabira itangizwa ry'inama ya kabiri y'ihuriro ry'ubukungu rigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afurika. Naho Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho ifishi igomba kuzuzwa mbere yo kujya mu mahanga. Naho mu makuru avugwa hanze y'imbibe z'u Rwanda, Ubushinwa bwasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisobanuro ku Bashinwa bamaze imisi baraburiwe irengero. Mu mahanga ya kure, leta ya Cameroon yavuguruje ibihuha bimaze imisi bivuga ko Paul Biya uyobora icyo gihugu mukambwe w'imyaka 91 yaba yapfuye. Ikaza nanone muri aya makuru ya SDEC Wadefo. Perezida Kagame yitabiriye itangizwa ry'inama ya kabiri y'ihuriro ry'ubukungu rigamije kwihutishirizwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afurika izwi nka Biashara Africa, shimangira ko hakwiye gushyirwaho ingandano niziciriritse. Mu inama y'imisi 3 yitabiriwe n'abantu basaga 1200 barimo abayobozi mu nzego zitandukanye ku mugabane wa Afurika, iteraniye muri Kigali Convention Center. Mu ijambo rye atangiza iyi nama yavuze ko muri gahunda nyinshi zashyizweho mu korohereza bikorera n'urujya n'uruza rw'ibicuruza byabo, harimo no kuba sosiyete y'igihugu y'ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yatanga serivisi zihendutse kubikorera. Yavuze ko bitumvikana ukuntu muri Afurika abaturage batakwemererwa kugenderana cyangwa ngo ibicuruzwa byabo bihashe gukora urujya n'uruza biva mu bihugu bimwe bikajya mu bindi. Perezida wa Repubulika yavuze ko kugira ngo intego zo kwishyira hamwe kwa Afurika nishyirwa mu bikorwa ry'isoko rusange rya Afurika bigerweho, hakenewe kugira politiki n'imiyoborere myiza, ariko byose bikajyana no guhindura imyumvire. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanaboneyeho gushimira abafatanya bikorwa barimo ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo Africa CDC n'abandi bakomeje gufasha u Rwanda mu guhangana n'indwara z'ibyorezo by'umwihariko icyama Marburg duhanganye nacyo ubu. Tutarajya kure, Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho ifishi igomba kuzuzwa mbere yo kujya mu mahanga. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X, Minisiteri yavuze ko ifishi isuzuma rya Marburg izajya yuzuzwa mbere yo kujya mu mahanga amasaha 28. Muri itangazo kandi Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga rya QR umuntu akoresheje telefone ngendanwa agatanga amakuru mu gihe yaba yarahuye n'uwanduye cyangwa agaragaza ibimenyetso bya virusi ya Marburg, ntiyemerewe kujya mu mahanga mbere y'imisi 21. Turacyari mu Rwanda. Ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA bwatangaje ko hari gukorwa igenzura ku bigo by'amashuri byigisha amasomo asanzwe bidafite ibyangombwa nibikorera hataboneye, ku buryo mu gihe cya vuba haza gusohoka urutonde rw'ayo mashuri. Kugeza mu mwaka w'amashuri wa 2022-2023 mu Rwanda habarugwaga ibigo by'amashuri 2923 ndetse umubare uriyongera kuko mu bice bitandukanye by'igihugu hari amashuri mashya atangirana na gahunda zo kwigisha icyiciro cy'incuke n'abanza. Gusa nibitungurana gusanga hari ishuri rikorera mu nzu zo guturamo cyangwa zagenewe gukorerwamo ibindi bisanzwe ku buryo bigora kuba zakwigishirizwamo uko bikwiye. U Rwanda rwagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ububi bw'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi y'abanyekongo bikorana, rusaba ko wasenywa kugira ngo Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bubona amahoro. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Loni Rwamucyo Ernest yagaragaje ko FDLR igizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari wo mutwe umaze igihe kinini mu Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kandi ko hamwe n'imitwe ikorana nayo ari intandaro y'umutekano muke. Mu mitwe yavutse nyuma ya FDLR ubu bikaba bikorana nk'uko Ambasaderi Rwamucyo yabisobanuye, harimo igize ihuriro Wazalendo ririmo Nyatura na Pareko, ikaba ihuzwa n'ingengabitekerezo ya kwanga abanyekongo b'abatutsi. Ambasaderi Rwamucyo yagaragaje ko gihangayikishije kurushaho ari ingengabitekerezo ya jenoside FDLR ikomeje gucengeza mu banyekongo yabaye imbarutso y'ibikorwa bigamije gutsemba abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Y'u Rwanda ruvuga ko FDLR ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere muri rusange. Abayobozi bo muri EDC basobanura ko abarwanyi b'uyu mutwe ari bake ko badashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Ambasaderi Rwamucyo yasobanuye ko abapimira ububi bwa FDLR ku mubare w'abayigize bibeshya kuko umuntu umwe w'intagondwa wamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside n'iterabwoba ashobora guhungabanya umutekano. Yabanoyeho gusobanura ko uyu mutwe ugizwe n'abarwanyi babarirwa mu bihumbi. Tutarajya hanze y'u Rwanda, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko umuhango wo kwita izina abana b'ingagi wari uteganyijwe ku ya 18 Ukwakira 2024 wasubitswe. N'icyemezo gikubiye mu itangazo rya RDB yashyize hanze mu ijoro ryo kuri wa kabiri ushyiriweho ku wa gatatu tariki ya 8 Ukwakira 2024 ntigeze hatangazwa impamvu y'icyo cyemezo. RDB yakomeje ivuga ko itariki ibi birori bizimburirwa izamenyekana mu bihe biri imbere. Muri Nzeri 2024 nibwo RDB yari yatangaje ko abana b'ingagi 22 bagiye guhabwa amazina mu muhango wo kwita izina wari utegerejwe kuri iyi tariki ya 18 Ukwakira 2024. Byari byitezwe ko ari umuhango uzagaragaramo abantu b'ibyamamare bitandukanye, by'umwihariko bakagira uruhare mu guha amazina abana b'ingagi. Inshuro 19 uyu muhango maze uba abana b'ingagi 395 bamaze guhabwa amazina mu gikorwa cishimirwa ku rwego mpuzamahanga kuko kikagaragaza uruhare rw'u Rwanda mu kurengera ibidukikije muri rusange. Uyu muhango usanzwe ubera mu Kinigi mu karere ka Musanze hafi na pariki y'igihugu y'Ibirunga usanzwe ibarizwamo ingagi. Nawe ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryatangaje ko riri gushaka miliyoni 77 z'amadolari y'Amerika no kuva miliyari zigera kuri 10 yo kwifasha kwifatanya n'u Rwanda mu guhashya icyorezo cya Marburg. OMS yasobanuye ko aya mafaranga akenewe hagati y'Ukwakira n'Ukuboza 2024 azifashishwa mu bikorwa by'ingenzi cyane byo guhangana n'iki cyorezo, mu bugenzuzi, gukumira ubwandu no mu bufatanye bwambukiranya imipaka. Yasabye abaterankunga kwifasha kubona aya mafaranga kugira ngo ishobore guhagarika iki cyorezo inarinda abaturage bafite ibyago byinshi byo kwandura. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko umurwayi wa mbere wa Marburg yagaragaye mu Rwanda tariki ya 27 Nzeri 2024. Kugeza kuri uyu munsi wa 8 Ukwakira hamaze kwandura abantu 58 barimo 13 bapfuye n'8 bakize. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo kurwanya iki cyorezo. Abafatanyabikorwa bayisezeranya ubufasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerutse kohereza inzobere kugira ngo zifatanye n'abaganga kukirwanya, irugenera na miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda zo kwifashira muri ibi bikorwa. Ubwo Marburg yageraga mu Rwanda, umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko ishami rya Loni ryatangiye gukorana n'iki gihugu mu guhashya iki cyorezo kandi kubu bufatanye buzakomeza. Dukomereje amakuru hanze y'imbibi z'u Rwanda ariko hafi mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ubushinwa bubicishije muri ambasade yabwo iri Kinshasa bwasabye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba ibisobanuro ku baturage babwo bamaze icyumweru kirenga bajyanwa ahantu hatazwi n'abasirikare ba FARDC. Iyi ambasade ivuga ko ku ya 30 Nzeri uyu mwaka aribwo bari abashinwa babuze, ni nyuma yo gutwarwa n'abasirikare bari bayobowe na koloneli mu ngabo za Kongo witwa John Chibangu. Uyu ofisiye mukuru n'abagenzi zibe ngo babafatiye aho bakoreraga ya Kolwezi wo mu ntara ya Lualaba province. Societe yitwa Good Time Steel Congo Investment SAL bakoragamo abatwara abashinja kuba bari bafite amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ambasade y'Ubushinwa ivuga ko uriya musirikare wabatwaye nta gihamya cy'ibyo yabaregaga yigeze agaragaza. Colonel Chibangu n'abasirikare yarayoboye mbere yo kurigisa abo bashinwa barimo Wang Xinglong wayoboraga iriya societe ngo babanje kubasaba kwishyura amadolari 100,000 y'amande. Ubushinwa buvuga kandi ko nyuma y'icyumweru bari abaturage babuze abo bakoranaga batabasha no kuvugana nabo. Ubushinwa kandi bwasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bari abaturage bahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'ababo, ikindi dosiye yabo igakurikiranwa byihuse nta kubogama. Na umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yateguje ibihano ku bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe iki gihugu cyaba gikomeje guhana abanyafurika. Yabitangaje ku rubuga rwe rwa X aho yavuze ko Afurika itigeze ifatira ibihano abayobozi ba Amerika bagize uruhare mu bwicanyi bukabije bwakorewe abayobozi ba Afurika nka Patrice Lumumba wahoze ari minisitiri w'intebe muri Kongo, bityo ko nibakomeza guhana abanyafurika nayo izabahana. Ubutumwa bwe buteguza Amerika buje bukurikira ubwo yanditse ku rubuga rwe rwa X
nanone asaba ambasaderi w'iki gihugu i Kampala gusaba imbabazi Museveni bitaba ibyo hakirukanwa muri Uganda. Byari nyuma yo gushinja uriya mu diplomate kubahuka perezida wa Uganda ndetse no gutesha agaciro itegeko nshinga ry'iki gihugu. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu Muhoza akomeje guhangara Amerika, gusa amakuru avuga ko ambasaderi William Pope aretse kwandikira perezida Museveni amusaba kutaziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2026. General Muhozi Kainerugaba kandi yareze uyu mu diplomate gukorana n'imiryango irwanya leta ya Uganda. Igitutu cye kuri Amerika kirakurikira ibihano iki gihugu giherutse gufatira abapolisi bane ba Uganda kibarega guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Kenya kuwa kabiri watoye umwanzuro ushyigikira ko vice perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua yeguzwa. N'umwanzuro waje ushyigikiwe n'abadepite 282 mu gihe 44 haribo bonyine bawurwanyije. Gachagua usanzwe ari vice perezida wa Kenya kuva muri Kanama 2022 ashinjwa ibyaha 11 birimo gusuzugura perezida William Samoei Ruto, irondamoko no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze bwite. Biteganyijwe ko umwanzuro wa nyuma wo kuba yakweguzwa cyangwa ntiyeguzwe ugomba gufatwa na Sena ya Kenya. Ubutegetsi bwa Burkina Faso bwatangaje ko bwahagaritse mu gihe cy'amezi 3 ijwi rya Amerika kubera ibitekerezo by'umwe mu banyamakuru bakorera iyo radio mpuzamahanga. Bwategetse kandi ibitangazamakuru byo mu gihugu guhagarika guhitisha amakuru y'ibinyamakuru mpuzamahanga byose. N'icyemezo cyatangajwe n'inama nkuru y'itangazamakuru muri icyo gihugu CSC. Urwo rwego rwashinje ijwi rya Amerika guca intege ingabo muri Burkina Faso no muri Mali mu kiganiro cyatambutse ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 9. Urwo rwego rukomeza ruvuga ko icyo kiganiro cyanatambutse ku maradiyo yigenga mu gihugu. Muri iryo tangazo ryabuzaga ibitangazamakuru byo mu gihugu gukoresha amakuru yariyo yose y'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Urwego CSC ruvuga ko ibitangazamakuru mpuzamahanga bikoresha amaradiyo y'imbere mu gihugu mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kandi abogamye. Subwa mbere ibiganiro by'iyi radio y'ijwi rya Amerika bihagarikwa muri Burkina Faso kuko mu kwezi kwa 4 nanone Burkina Faso yahagaritse ijwi rya Amerika na BBC nyuma gutangaza inkuru zerekeye raporo y'umuryango mpuzamahanga uranira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ishinze ingabo za Burkina Faso guhohotera abaturage b'abasivili. Guverinoma yatangaje ko perezida wa Cameroon Mukambwe Paul Biya w'imyaka 91 afite ubuzima bwiza bitandukanye n'ibikomeje guhwihwiswa. Biya ntiyongeye kugaragara mu ruhame kuva yakwitabira inama yahuje Ubushinwa na Afurika i Beijing mu ntangiriro za Nzeri. Kuba ataragaragaye nk'uko byari biteganyijwe mu nama yabereye mu Bufaransa mu mpera z'icyumweru gishize byateje guhwihwisa ko uyu Mukambwe yaba atameze neza kugeza aho bamwe banemezaga ko yitabye Imana. Umuvugizi wa guverinoma Rene Sadi mu itangazo yashyizwe ahagaragara yavuze ko ibihuha by'ubwoko bwose byakwirakwijwe binyuze mu itangazamakuru bisanzwe ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ku bijyanye na perezida. Guverinoma ivuga mu buryo budashidikanywa ko ari ibinyoma gusa bityo ikaba ibihakanye ku mugaragaro. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta barasaba ko habaho kujya hatangwa kenshi amakuru y'ubuzima bwa Biya ndetse n'aho aherereye nk'uko iyi nkuru dukesha leta zibivuga. Sadi yavuze ko nyuma ya Beijing Biya yakoreye urugendo rutari urw'akazi mu Burayi. Bivuga ko kubera ko nta gahunda isobanutse y'uzasimbura Biya, urupfu rwe rushobora kuzazana imvururu nyinshi za politike muri iki gihugu kibarizwa muri Afurika y'Uburengerazuba no hagati. Hagaragaye kugerageza gurika ubutegetsi inshuro 8 kuva muri 2020 ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bya gisirikare byagerageje guhirika guverinoma. Paul Biya yabaye perezida wa kabiri wa Cameroon kuva ku itariki ya 6 Ugushyingo mu 1982 akaba mbere yaho yarahoze ari minisitiri w'intebe wa Cameroon kuva mu 1975 kugeza mu 1982. Naho Ubufaransa bwatangaje ko biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aza gusura inkambi ya gisirikare mu burasirazuba bw'Ubufaransa, aza guhura n'abasirikare ba Ukraine barimo gutozwa n'ingabo z'Ubufaransa. Aho inkambi ya gisirikare iherereye nibanga kubera impungenge z'umutekano. Biraba bibaye ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa abonanye n'ingabo za Ukraine ku butaka bw'Ubufaransa. Macron arabaherekejwe na minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Sébastien Lecornu na mugenzi we wo muri Ukraine Rustem Umerov. Lecornu niwe watangaje bwa mbere imyitozo y'abasirikare ba Ukraine ku butaka bw'Ubufaransa mu kwakira 2022 nk'uko bitangazwa na Iran News. Abasirikare ba Ukraine bagera ku 2300 biteguye gutorezwa mu nkambi mu mezi 2 hari imbere. Bagize bataye 3 zibarirwamo z'abarwanira ku butaka, abubatsi, amakipe hakoresha intwaro ziremereye n'abandi bahanga. Nk'uko perezida bivuga, iryo tsinda rigizwe n'abasore bato binjiye mu gisirikare vuba ndetse n'abasirikare b'inararibonye bakoreye mu mitwe itandukanye. Ngo abasirikare ba Ukraine bazahabwa imyitozo yo guhangana n'ibibazo bahura nabyo buri munsi ku rugamba.
Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hungary Peter Szijjarto yatangaje ko nubwo ibihugu bigize umuryango wa NATO bitera inkunga Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya byinshi muri ibyo bihugu bitifuza kwakira Ukraine muri uwo muryango. Uyu muyobozi yavuze ko byinshi muri ibi bihugu bigize NATO bitavugisha ukuri kuri iyi ngingo yo kwakira Ukraine muri uwo muryango, aho bigaragara nk'ibishyigikiye ariko byagera mu biganiro hagati yabyo bimwe bikisubiraho. Uyu mugabo yavuze ko impamvu byinshi muri ibyo bihugu bigize NATO bitifuza kwakira Ukraine muri uyu muryango ngo uko bitinya ko byaba intangiriro yaganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Ibi bishingira kuri nyirantarengwa yashyizweho n'Uburusiya bwavuze ku mugaragaro ko butiteguye kubona Ukraine yakirwa muri NATO, bikaba nimwe mu mpamvu yatumye butangiza intambara kuri icyo gihugu. Iyi ngingo inaherutse kugarukaho na Minisitiri w'Intebe wa Slovakia Robert Fico watangaje ko kwakira Ukraine muri NATO byaba ari intangiriro y'urugendo ruganisha ku ntambara ya gatatu y'isi, ko igihe cyose akiri Minisitiri w'Intebe atazigera yemerera igihugu cye ko cyakwakira Ukraine muri NATO. Ukraine yasabye kwinjira muri NATO muri Nzeri 2022 gusa ubusabe bwayo bugomba kwemezwa nibura n'ibihugu 32 byose bigize NATO nta na kimwe kivuyemo. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yihanangirije ko Libani ihura n'irimbuka n'imibabaro nka Gaza kiretse abaturage bayo nibahagurukira kurwanya Hezbollah. Ni mu gihe abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja igisirikare cya Israel amayeri nk'aya muri iki gihugu, igitero cyayo cyahitanye abantu barenga 1,400 ndetse kikanarimbura miliyoni zirenga 12. Netanyahu ngo yiteguye kuvugana na Perezida Joe Biden uyu munsi imbere y'amajwi y'abaminisitiri ba Israel ku gisubizo cy'igitero cya Misiri ya Iran ndetse n'umuyobozi wa Israel maze guhagarika urugendo rwa Minisitiri w'Ingabo we muri Amerika. Abayobozi ba Israel na Amerika babwiye NBC News ko Israel itaramenyesha abayobozi b'ingabo za Amerika gahunda zayo. Hezbollah yavuze ko yahitanye ingabo za Israel zisubiza nyuma y'imirwano yabereye mu miji hano imbibi ya Birda mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Lebone. Abantu babiri baguye mu mujyi wa Yati Shmona uherereye mu majyaruguru ya Israel nyuma y'uko muri ako gace havuzwe umuriro wa roketi za Hezbollah. Na umuyobozi w'umuryango w'abibumbye ikigo gishinzwe impunzi z'abanyapalestine yavuze ko abantu bagera ku 400 bafatiwe mu majyaruguru ya Gaza ndetse nta hantu na hamwe bafite ho guhungira igitero gishya cya Israel. Abayobozi baho bavuga ko abapfiriye muri Gaza barenga 42,000. Nguyu musozo w'amakuru twabagezagaho kuri inyongora magambo.